Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu ikaunga rudunga na harima emahadisianu nga sina nukta mbili ikaunga riwono afdali rizi hadisi badzima uskwa leo. Sonti pia riwono rangudu skwa jana umjio harima shesi wa shamaore shahimana mshohatu mafanu no wana garjiuzi sao auri tsombole shaya halatu yando ezajiri ya ukaleo famila wajihundao maore hautapalia zero hozahao. Mada ya pili, umwezi wa September harimwa maulida nabawi valaya delegation yabaliwa ni rais wa hema mer ya maore huwaswili harimwa shesi wa shakomori shangazicha iyonga unku ikao leo iladi mwema dhamana walio nezedo mana za daula wakubali warenge umhono huo haukayonga iwone sao ya ukakweli si damu nzima si wanaanya heze ndongozo ntipia garjoku jarionese umuhimu wa humsafara huo watsongeza iraisi wa hema mer ne directeur de cabine wa hahe ne kadhi ulkuwat wa heshesi wa shamaore na wandu wadunga yabo wafanya umsafara huo uja harima shesi wa shangazija harimwe malida nabawi. Izonde zema dambili kao riwono muhimu rizi hadisibano skwa leo. Kwezi watukufu ngarinjia harimwe mada muhimu dayinu ele kosala ndobi ezajiria yefami yammafanu horo habonti juu wa waswili harima shesi wa shamaore ngar shukuri yao haandani na tena ngarijibi wao ibahati ya unriha ifami hiyo wa hubi ya zero hozahao zisijodunga ya he mwana hatu fanu shala di marambe haukai jazinu zejiri yobla dimu wanduwa tsombolesha wanduwa towenkosa wanduwa juwe ele kosa lando ana mafanu leo ya roha bontiju de no wana mahahi wajihunda wa maora hindi de incompetence ya he gendarmerie hukale ola dimar tsombolesha hukaba vafanyiha incompetence harme gendarmerie humrengo wa mafanu yakahenda ababu siwa ne journaliste nono lako sajiro ikao kwa jali fanyingi ya zisabu kwa jali twalia shawafanya hapo hawa niyo ikahuja iwazalie nai iwatuwe yenguo jumaila incompetence walonio izonde za kweli hahindri vanu mifano ejazinu zejiri wandurenge mifano ya vira wanduwe hanso la tabuni no mfano unu wanduwa bimisa leo mguna mrehe mfano sinde ya ulwa ya handani ne yezi ya Asmani Azali
riwono wenchi haukari wono almarhum fanu samahani riwono almarhum Faisal Mutwi Salim Nasoro waralohito riwono imwananyasi ama dagazo haralohito wajao rijarika za Fahad rikaza Muslim rikaza Aimani wanadamu wao pia wakomori wawono watanabahi ya ukawandu wanu wajuruhulwa watolwa duniani ne yezi asmana zadi sharindo angalia harmo wanadamu wa wonti pia eze famii zaho wanadamu wao zitawa ho masiwani kwenda harmo ntinyindwaji kwa jatawa hahindri wakati huo ya serikali wafunyuye matso kwa jata hawajue ya ukaende warenge mzaze wa Muslim au mzaze wa Fahad au mzaze wa Aiman au mzaze wa Gazon na Faisal na Mutwi na Salim Nasoro wa wababuse kwa jarenga wanashe wao wawehenti garde à vue ho gendarmerie shawa zipuzi haukawa kaujua kaondo waro wahitwa abora nguwaro wahitwa wabaza imatso wabaza mashishio kwa tina wakavzitaha kwa ja intimide ze famille kwa ja wa torture moralement bandia wa torture hautowo wana hao nyumba zole menguni iyo nde yatungeza ikawa ze famille hizo kwa ja jisante kanga we ngwao en mauvaise sécurité wabaki wanti juu wahimidia Mwenyezi Mungu hata maudu bajuja daula ya haki ijutsa haijue yema auteur ikaundo wauwa wanahao shay tofauti yajiri ndo kawa wanadamu wao wa Ulaya nile jeshi la Komoro hasibabu ndongo ikao kasi namba mba ponzi toka uyonsi shale wisha tungeza gendarmerie minhum de mwana wa Colonel Azala Soumani yaji induise harma erreur dabo ya kamba baha hende ya komelwa ya juruhulwa ni fanu zimtabisha zimtongeza haji induise wae an erreur ye erreur yaji induise dayi nurenga mafanu yamnike mtangazaji wa nono ya hadisi ndaye naye yamwambie ukangela dimua ndongo fulani hautsaha ya lave ya ukafanuka jaulwala shahajifia shahadiwa za ukaya ye terrorila ye metewa harma mafanu ne famille wa obligewa wa benrabo abungu ndo wabaki harimwa taraddudi yoka haina wakati wakauhe ekakabati mru ya wadunga dingoni ekakabati mru uweshilio abo wanadamu wanu harmuha yatiwa hao kwa jajo yenshi harma amani pisko watojo hamba ukabana baha do ngarju jarirengwa rendera torturewa weilukumani hajienduize harma erreur nado renga mwana mtiti wa mahakume ya mwehensi gardavi ya renge famille wehansi wa gardavi ila pia iwa traumatize ichongeza
mafanubo ya parwa yambiwa kaendambe ndongo fulani hakaya dans l'obligation ya ujazambe hauhui imrumme no wana warohe ho prison kaundo wakavjihunda ho gendarmerie kabati mrula umu mafanu intervention hila hauka kati kaya harme plasila tijofanya zila wizo njajo kana shua ekati ndo kubalizo nambiwa noni huye famii watidunge wala isaro ha duniani. Donc ze tartibu izo pia tartibu ikawo ziwa induize a l'erreur kwa jafikiri ndondondo ya ukabano wanadamu wanungari watia uharmohara no uhara unu kaunauroha hosoni mwao hata yeye zinu ijuroha abungu ajubaki harmo uhara mwanadamu yabaki harmo uhara yukana namna hindri vahia tartibu zinji wanu wazungu ikawo wote mazislamu wajuoye shi situation hamada ila wajiuwa no watibaki na mo jumo tortureha moralma wujua watawa hula mjini hahuenda harma mabandazi mahala hundwaji izo le zajiri vonti juu mafanu ya mdu isilamu ya ahli yahe wandu isilamu waka ujuoka karna ujua rende hata rifikiri ndongo zo karijiuwe pisko yabori fuma kafiri abo karijahunda ushinzi harimwa wala wandu ikaundo wandhulumia ye mwana wa mtowa duniani wapeze ye kote hiyo uke kote inu karna ujua hifanya wati ya kroa vabaki ye kote nzima da inu ya jiri yoka vanure ndo baki vanu juma ye torture rifanyi wao moralement physiquement kaina paroka za kifu ekati mpake yezi inu ilawa abo kartina maisha wamjijubanu kartina maisha wantijubanu warditse na wajiuzisa yoka railinga sibanu juma terror ikaunga rifanyi wao abo karna paroshinda riwonese ze kweli ikaundo za hunde mwana hatu abo wanjia harimwe faz ya ukange ladimo wala obontiju wajohunda wa huria uo wahwamba ze kweli na usekurize ula uhayati wa hao wajihundu waroha bontiju ngo maore shale uo ikhalatu nda hiyo ya ukaya ya sirkali wajituwe nguo ya gendarmerie waonesa ila incompetence ya hao puisque ze manevro wazifanya zontipia izo ni zatungeza leo mafanu ya roha bontiju shangam amini yoka keka wandi hawafanya hamade ze crime za jiri kabla ya fanu mafanu leo kajojo jihunda bonze de ino wana sha wamtraumatize wampuse ili ya rohe bontiju abwe halatu ngiyo yamba halatu kaiti ya uzungulia mahala kwinchi halatu ngiyo harumwe gendarmerie juma ze metodika wazi procede abonge unesao ka wandu wanu kwa tina ze competence za ushinda wa surveiller ya securite ya hiyonti iyo erreur nkuu ya kidoamana ya ikomete vatinoka hajirande compte ne dérapage ya kahenda ya dérape abo leo
wanama zija matsoni jajanze ngaiwonesa ulo mavu maarifa wahema dhamana ya dawla haukeza jirile wondo wazi tongeza nasi ngarifereshe yao mafanu hoyalawa harmaze tabuzinu pisko mafanu ekando hanzaba kiarmashe siwa shakumor shangazija kajajo kana maesha tia hula tia usiuha tia unono choka uyonsi pisko haka usubise torture na kabana torture nziro hama torture moral kairi ola tsojua ka harema hatolwa duniani une fois pour toutes rahana ulayaba kinamo utorturewa toutes les secondes abandu kwa kabati bahati ya mwanadamu ye ushinda ya yeshi sawa no wanadamu haukao harango kao mwinchi nga umdomineo namne kao ijumpuse yafanye ndongo za tula dimu yazifanye nande suicide puisque torture jainu yo pousse mundu harma suicide abo lewo ritibambe na rambe zekweli haukai gendarmerie waonesa ya incompetence ya hao jumale suala lamma fanulinu abo lewo yedomana ya hao pourquoi watsurenga exemple jumaze mauti zatende wapuuzi jena mneka wojupuuzi ezaleo kazejo jiri halafu ngarjiuzi saule suala wajao est-ce que harima ze procédures zafanyi wa gendarmerie est-ce que colonel Azala Soumani ha subgerewa haka au courant harmaze méthode zila haka karndo angalia Azala Soumani oijeshi ngam amini na abon tsumfahari shanga mkubalika Soumana Azali etidada ngene ya kila hali ngena ze méthode za kijeshi kawe uzirumia hari ma situation hamadazini iyo ndemane kaunga mjipoze question yoka eshila hitwa shahima na hahe waeche hari maze procedure zila ou bien baba hahe haka ukura mimi tijo subuti na mbukaya mbaba heka jaka ukura haukaye metode yoti njema ye metode kaijaka usaidia ye yezi na kolonel Azala Soumani ritidiwa zikawei jeshi ngene specialite ya heze metode harima situation hamada zinu zajiri enamna ya ladhimu ya ziprocede iyo dele suala baturu juzi sao wajau harima ministère de l'intérieur est-ce que ministère de l'intérieur haka au courant ne procédure ila au kajaka au courant ngam amini kakajaka au courant puisque quel que soit enamne ka ngari mrenga ufakri mradadi shangari jua uka yetsi daba ye mwanadamu mwanzakili ye militaire ulio neze system za procede harima kafaha dalila la jiri iyo dobahanu sisi rengao yaukaya ye méthode za procédé wa gendarmerie
zila ziprocedewa sur l'initiative unique ya Lukmani, ya kahanza ya terrorize, ya kahanza ya éponge, ya ferinu, na abo ikahenda ya mwenduze à l'erreur. Il est le seul responsable. Harima lesu alala mafanu hoshinda ya rohe montiju. Ndene famille ye responsable ya wapuse wahondrane ne metodila Lukmani, puisque ze procédures za Lukmani zibuwa mzaze wafanu ye macho, zibuwa ye famille ye macho, ya ukubaliano ka vanu karnawu yenshibanu ha amani. Il faut trouver une solution. Solution zikambili. Wajisuicide au warohe bontiju. Ama watsungu wa inu ya uroha bontiju. Haukawa wandozi Islam kwa jajo jua wende hata wajisuicide. Donc abo leo ye porte chapeau. Harumale suala linu. Lukmani waeche. Lukmani waeche. Puisque abo onesa ila incapacité ya lonio. Ne ila incapacité iliyo ne gendarmerie. Hauka jenam nazamba ze méthode za procedewa za urenganono journaliste yende ya pangiwa ya jiababu se mafanu ya bendrabu na zendrabu hakana haki ya bendrabu zilande zendrabu za haki mwanadamu kawi ya hamba puisque haka jihunda dans l'obligation ya ukubali ya mendrabu ya ukubali procédure ikangu zijoka se procédure zinu tsinde namna hazo shanga mzifanyo pour sauver ma famille haka sauver mrumahe haka sauver moi o emwana waka jihunda harma ho prison yo gendarmerie abo à aucun moment karna juo condamné. Ye position mafanu ya Irenga o wakati ya kababu siwa ninono. Elle avait tout à fait raison. Haina mzimandasi ya joji hunda haruma situation mada ila hatsojo procede namna ila wiyo. Abu mafanu ngarju juwari mremekoti rimambie ka bravo. Puisque wakahanza wamjue vaiheha wa dejue. Chale uriba kibanu bazima aki la faute e afunga mzo na jirihe omzo uno ya ufunga yuparwa Lukmani abukale unga mwanadamu ya ladhimu ya jirihe omzo unu dai Lukmani pisko yende ya tsongeza yende ya bulia ye famiinu wabuhe matso waone ajali ya wahimilia ikawa doba kingazija kabatimbu ya parona ye fami ya almarhum Feswan Mutu Salim Nasor Gazon Muslim Ayman Fahadi kabati mzima dasi ya paro na uye shia ze fami hizo wahenda tawarenga position hamanda yinu wambe watawe bontiju puisque kwa jaka ujisante menance wa uliliwo wana kabati ya terrorizewa harma gendarmerie kabati journalisti ya pulo yenda ya wababuse ili wambe nrabo she sirkali wao wajuo kaya rirwa hichwa ona swim wabazaze hanywa kwa jafanya method hamanda inu yafanyi wa Leoni Lukmani ichongeza ze fami hizo kabati mru ya paroji sante menase ichondo chokaya wa uliliwo wana hao wahimidia Mwenyezi Mungu hata wajopari hana daula haki daula hiyo ijetsahe marwa hicho wa wana hao wa watu wa duniani shawabaki bontiju ngari juoka kwatsu yenshi sawanasi hakwanga ushelea wana hao ngweshelea wanruma hao ngweshelea wajumba hao owahu wao owanzani wao
watolwa duniani. Shababa kiinu ilo plus important, c'est que o wajua wabaki montiju, vatino kangwa disante o menance, ne sécurité, shale uzinu zija, hasibabunde mauvaise. Procédure. Yafanyiwa ni Lukman. Il est le seul responsable. Nezajiri leo. Il faut pas chercher midi 14 heures. No kange responsable, chez yunge iwone sawo ila incompétence yahe. Puisque mimi, si j'étais à sa place, njajo njia harmaze méthode, ikaondo yazi procédé zila. Si jo assume, ya ti commettre erreur, ou commettre erreur, shanja joru dinedena terrorize. Ye famille, ni funge. Mbaba, ni funge mwanashewahe wa 10 ans. Ni kejumo wa terrorize, ni paremzaze, ni manipule. Yende ya benrabo, puisque yabunga ni wa pousse vers la sortie. Donc Léo, le seul responsable, c'est Lukman. Yende ya pousse famille nous vers la fuite. Nyezi mwajali ye famille, waele woka, anukarna paroba ki tranquille. Ngarjoka juma, troublé wa, ou menacé wa, ou torturé wa. Ils étaient dans l'obligation, ya uroha bontiju. Abo kabati. Doamana, ichomzima Lukman Azali Assoumani. Hawonesa ya incompétence ya, Juma, le suala, lahum rolo hitowa fanu, Juma ze metodi yazi procede, hata za kuchongeza mafanu leo, ya rohe bontijunda inuwana. Shasi singejibiwa. Garjibiwa unamna hindi. Garjibiwa ukazila rakado zambabana. Ya ukabanu bandu ya wandubana. Kwatsi na mbandongo. Ya msomo hozitoni hao. Ngoma incompetent. Shangwa jijibili yao. Baada ngwa ona dhamana. Na bunduki. Ngwa rumi yao. Ze metode wajoka hanza warumie. Donc leo. Iwane siha. Ya ukazila rakahamba kweli. Zila rizamba ukweli. Ka uwanduwanu. Kwa tsina. Ba stratégie. Ije ka confirme. Ya ukaleo harma yensi. Kabati sécurité. Kabati renseignement. Ezinu. Zijiri namna hinri. Metodimbi za procedewa. Ni Lukman Assoumani Azali. Des terreurs, ya Lukman Assoumani Azali. Des intimidations, za Lukman Assoumani Azali. Yazifanya Juma. Et problème inu, de yatsongeza zinu zajiri leo. Il est l'unique responsable. Yahe acte yajirinu, yamafanu horo habontiju. Car nous jouari pointe le doigt sur d'autres personnes. Et kati Lukman, ne gendarmerie, puisque wao, ndo wapanga zenongo zinu. Ndo wapanga nono. Ndo warenga famille. We mette en détention. Na habu, dizona hambaka, Lukmani hakafikirka, hakaurenga ka, imanaka ujue namna ila, c'est puisque mbabahi nde ya juruhulwa. Mbabahi nde ya juruhulwa. Hakaufanya tous les moyens possibles de faire payer au andukao awemru ikawondo ya juruhu mbaba hahe ya libi harmaze famille. Iyo ne mana bajiri metodimbi kajarenga kawi rais wa daula de ya komelo. Shaharenga kawi mbabangu de ya komelo. Abo je dois faire tout le tout. Emru ya renda zenugo zinu harma mbaba hangu de faire payer ses proches. Shaimwende sa antor. Puisque kajashinda ya liba harmwe ma proche wa fanu, lewe ma proche wa fanu, ngwa jihunda wa en sécurité. Ça c'est une bonne chose pour nous. Garijibi wao, puisque leo ma fanu nge en sécurité. Awe ya trompe hando, et ya trompe ha Lukman.
e hajitrompe awa trompewa mimi ngamambo hajitrompe mwinyi puisque hakahanza ike il est le maître harima e problème yinu ya igere waeche na yinu ti problème ya kabuladimu ke ye igere sharangu mbaba hindi ya komelwa harenge ya igere pour faire subir et m'approche wa fanu haina tabu choka uyonzi leo Mwenyezi Mungu ambaka tipa mataha leo mafanu ne famille ils sont sauvés et ma jitunga uharmando et ma jitunga uharuma Lukman ngami sûr et certain ya ukarangu jana il n'est pas bien dans sa tête Gwambo qu'est-ce que j'avais fait izo nafanya zakauchongeza ifami inu ikele uwahunre ye pouvoir ye ushinda warohi bontiju wende wajimete en sécurité amisur kangu regrette ngu regrette ye uka hafanya erreur monumentale ama harmaze erreur izopia hautahari timize madaini ngamparo e m'approche wahe mwana mshoha tumamafano wajiunda au harima sheswa shamaore namke prudent namkaye madiscret namrohe armaze réseaux sociaux mtijiafishe a partir ya rangujana mjue namna mieshio no bahanu mwendao nengao mpu wao puisque maore ihongazija c'est plus facile ya ujua mtaabishiwa hauka sharia shamaore shirumilo maore sho particulier rane shirumilo hunu Faransa na habo in Faransa ndevlo yabo shaze méthode zontipia c'est le contraire nizoziru milo hunu Faransa yone mane kaungari parao ye avocat rimshukuria o metre larif yafanye ze jitahidi zontipia zometema e famiinu harma discrétion ili wakaye en sécurité puisque tout est possible maore na warohe harma réseaux sociaux watirongowe harma réseaux sociaux ze problème za upia ngela dimozi baki beina hao ni administration française ni avocat wa hao pour leur sécurité ke jabidi wajulwa mbaba hanu kao ndo walio pour le moment il a dit mouandrua wa sauver wabaki en sécurité wabaki invisible iyo ndio radio tale urambie metre larifu yanjie harimwe haziyo wanadamu wanu wa protegewa waki en sécurité puisque tout est possible vanata sisi longu Faransa ikande yezi asmanazali tout est possible wajoju wotabisha mru ngwawono wandu hunu wajoju wapua waritabishe monziani waritabishe murenda umuhazini kafadhali kamaore rijua ukamrungu jojua ya jubilo ndani ya anlevewa vatinoka ngabo mruzi juo sharia shirumilo wa maore tide shirumilo hunu Faransa tout est différent donc ngari shemezao mkeravi mkaya en discrétion hau protege sécurité hanyu puisque keja kaula adimu ike jana zenogozinu ike wauneha ze surazaha wa harmazerezo hawa hifadhi ila adimu zibaki harmwe avoka wa hao ila adimu zibaki yoka wanada mwadombaka arim mafanu wa roha engwa onda wanduwado jiuzisa iho walio na mweshelendo kwezi wananyasi ngamu mwananyasi msalimani yetanda ikaundo ya rungowa kaundo ya rungowa katifanu ya ulwaya harmaze hikma
haroha bontsiju tizamba banu ukaharoha bontsiju ngabandu wakanza mingi Tanzania mais c'est pas vrai que Tanzanie chassis karno jua rambe iho yaliyo karno jua rambe iho yaliyo na singar jua iho yaliyo shakarno parozamba banu shatijaba no tizamba tsamba c'est pas vrai owandu wamba womono Tanzania ngwamba unrabo kwa tsujua iho yaliyo na ikati Tanzania pourquoi ngaranza uri hifadhi ya sécurité ya puisque en Afrique mdukano jua ujisante kange en sécurité puisque zantizo pia ngwa collaboreo ndeone regime ya Azali ngwa collaboreo harmwa uyadui ufanyishi hao mahala pia donc hizo pia iladimu wandu waji preserve hau sauve sécurité ya hefamia mmafanu wakeradhi ikera ngujana ike kwa njia haruma rezo sosio ike kwa julihana bahanu walio wabaki invisible harimwe omuda ikaungwa jo baki iho walio Mwenyezi Mungu ajo wavukisha inshallah taala Mwenyezi Mungu yawaninke zahiri nao yawaninke haina zijuka maslaha harimwa embwana hinu kama Mwenyezi Mungu abenze yawaninke ushinzi. Iyo nde mada handani. Mada ya pili ngarinjia suala. Bwana mkubwa ndonondo. Suala ikao ngaritsombolezi zao eshaya imadhamana wa daula. Auri wabeshe barua. Omwezi wa Septemba. Haruima Maulida Nabawi. Valawa delegation pandamwana. Ya roha harima shesiwa shamaore. Ya baliwa ni raisi wa hema mer. Uparo madi suf. Hadungana ne directeur de cabinet wae. Hadungana ne kadhimu wa maore. Na wanadamu wa wadunga hujuma yabo. Hufanya msafara hujaharma shesiwa shangazija. Warenge fuvu harimwe Maulida Nabawi. Waonana na madhamana wa daula. Waonana ne balozi mfaransa ulo moroni. Mwengoni mwema hadisi kao uwandu wao wayale hola tabuni ndo aleje ye visa baladur ya hema na mngazija awe mwana mzuani awe mwana mumwali kwanzo ende maore ani allègement ndo huibunguza zila condition kaongizo emakatirlona oyano yahe visa baladur zirectifielwa zisimplifielwa ili zijotowa ou zero wahema na mngazija kwanzo ende maore ya juwe yende vatsina uempoze wa condition ikaongizo nziro zimpusewo yarenge japawa wandu wende wafie kobarini. Izo mmadi Yusuf nekadu upara Mahmoud Hamada Saada ne directeur de cabinet wa ne delegation adunga hapo isho ndio washawabeha harimashesi wa shangazija wafanye mahadisi yao naona madhamana ya daula wafanye mahadisi yao naona balozi mfaransa wahandrani na accord de principe harimwe visa baladur abwela dimu kwezi madhamana wa daula mboshewo mhono mwaniki waono wananyasi wa maore haukaya bonga yuonesawo ukauwa maore wonti pia shanga bobandwi wa aminio yauka siwa komori wa damu nzima wa dini nzima wa utamaduni nzima mipaka mizima wa aminio yauke maore inukomori uo ushinzi huu wajiri wosikwa leo. Iyo nde mana kaungarambi yawe madhomana wa daula. Ila dhimu wabosheo mhono huo. Raniki wao
no wananyasi wa maore. Hamaskitifu ye madhamana warenga za dhamana za daula woti wandu wazifanya. Abo ndo bahano riskiti hao. Shao mhonorani kiwa ule ono wananyasi wa maore. Ne delegation abaliwa ne president de maire wa maore ila dimuri ubosheye hafuraha warakana morizi wonao rawono wananyasi wa maore wa aminio watanabahio ya ukasida munzima sidini nzima si wandu wazima ila dimuri jiriwe hokayo honor nku iyo ngao nku ya puha yaladimu ichongeze madhamana wa daula wafikiri. Haukamwe ngoni mwizo remao. Harima le katiba la turnantilinu. Ekakwelie madhamana wa daula wa hatu. Iyo tia zumani azali wa eche. De maraisi wa abira harme turnantini. Eka wakatize akor za fomboni zile za kafanyiwa. Wandi hawa incluye. Ya ukabanu hate mwana maore. Ngujojua ngeneturu ya hahe amfikira marjo karipuanga unku. Rijo karipuanga unku. Pisko wakati wananyasi wa maore wajuo na mwana maore yeturu yahe ija. Havotewa nezisiwa ziraru. Vatawala mwana maore harmo rais wa daula ijo itongeza wafikiri. Ya ukaengari zingarawe namna inu hatandi. Na vanu si wandu wadzima. Sainu leo ngazijana nzuwani na mwaliko wa jajua wa halawa oche. Shawa amini kasi wandu wadzima lefuvuela tuchalinu lija. Iyo namne kawe kawladimu. Ikerangu do kati za akor za fomboni. Zi incluyewa harmaze akor zila. Ya ukai turnantinu ngendao harmwe masiwa yomane. Sans exception. Ijo kairinika bahati nkuu. Ijo kaibua wananyasi wa maore ye matso warambu wa ukweli warejeibu hakiju ne hakinda inu ndo kama ore iyo ya hekomor sinde rajo kawatsongeza warejei abu yu halatu ikawa ifanyiwa ne madhamana wa kisiasa wantipia rangundo wakati wa heze akor za fomboni ila dimwandu wa hundeba hati wa korije zenogozinu no korije no kubali kaleuma na maore ngujojua yake kandida harme turnantinu iyo droit ya hahe ekari kubali kamna ujua mke madhamana wa daula Mwabe maore yo ya komori. Kamtuhanza mmaninkele fuvula hao. Abu kartu juwa ishoranzao. Kartu juwa aboranzo rende. Iyo strategikao ngeunisao ila inkompetansi ya he madhamana wa daula wa hatu rilo nao. Shaka ngari aminio. Ngari kombateo. Reintegration ya maore harimwezi siwa zinanyao. Abona kubalia kama ore ngwaona ye haki ya hao ya ujua vakemwa na maore ya tawale ye mahamitanu sawa na mwali na nzuani na ngazija watawali yawe masiwa. Rahare jafikiri yabu. Kabano shindo pari ha consensus ijura mene uwananyasi wa maore watanabahi kabano ngari wa considereo. C'est une stratégie politique kaungio diplomatique ya ladimu ya madhamana wa daula wa kisiasa wantipia sans exception tinda wanu walu pouvoir actuellement rawo rowakaya rowanzowaje iladimu le suala linu walitwalie koma rijoka uvura wananyasi wa maore warejei harmwe haki watwalie ze metode watwalie ze stratégie na ze stratégie nda hizo ze metode nda hizo ndo kubali ukangasina mkate mzima ngasi wanduwane ila dimu riwanyise so wane karna ujua rilise wanduwararu rirentie mzima bahare ngwa hamfuyu ni jirani ritimnike haki yae tous les ans
aux Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, Océan Indien, et madhamana wa daula wanti pia. Ngwahimao, haurakio, ya ukamaore ila ardhi ya Komori. Ukamaore rikubali kwa wakati la kaurenge istiklali ya hatu, 1975. Istiklali rirenge harima masiwa mane. Ele wor rihimije, ngari kubaliyo kaimaore. Ukayo ya hatu. Yo ardu ya hatu. Somahana. Ngari aminio kamaore yo ya hatu. Koma? Leora nzauri wanyise wasiche. Ike karnika wananyeswa maore. Wananyeswa maore wangu wajoka tutanabahi wakubali. Ukasiwa ndu wadzimaje. Nabo, shila shamiliki shahatu ngari shilao. So wararu. Kartumba. Abola dima impuse. Yambeka vankweli. Wantiwa na ama. Pisku ngari kubaliyo kashisiwa shamaore shirengo hamvu. Shitawali wa hamvu ni mfaransa batina nzia ya haki toka uyonsi. Batina nzia ya haki toka uyonsi. Abondo bahanu rakauladimu riwaswili, rifikiri, enamna ya urekupere maore hinri. Karna ushinda rirekupere hankodo. Kartina ze kapasite. Kartina ze armo. Ze ushinda riwane ne Faransa. Ila adimu rirekupere diplomatiquement. Et si on dit diplomatiquement, do harma stratégie ya madazinu. Yamana maore ya jikome ya rambue, ya ukavanu mimgazija, mimzuani, mimumwali. Je rejoins mes frères et sœurs. Iyo ne stratégie riju tsongeza wananyasi wa maore, wakubali kasindao, kasiwa dzima. Na hiyo, ntuiriha, ilimjua helewando nondo. Ntuirihe responsabilité yo harmwe gouvernement ya zalidai. Tout le pouvoir minhum ndo wakofanya ze accord za Fomboni za 2011 watrompeha harmwe ze accord hizo hauka ze accord za tournantino ikawla limike ye maore waka inclus. Abu yongyo harma sous la responsabilité de la classe politique comorienne. Hojimlif wahao sans exception. Hauka yombo anarala dimuri wane pia. Yombo anayala dimuri wanwa ne masampanga wa kisiasa. Abondo bahanu kao bajire erreur. Abole wila dimuri repare. Surtout makati hamada yanu. Rionao mifano hamada yinu. Yokalewe ye president wahe mamer. Ngujisusie. Da ine kadri. Na délégation. Heze conditions néfastes. Za visa baladur. Yo kazundrie. Waundrie tartibu. Za alege ze conditions hizo. Leo ngari wonao. Ibana. Uimana mshewe depute oi. Tijinda biyisufa. Pia ngwade yao ya délégation hiyo. Ngwa wa denigreo. Kwa tsina ndungombi. Watsu hambe president de meruoi. Ne kadhu. Ne délégation ikawo yija. Harumashe suwa shangazija. Awela dimu. Ikesi isiri encourage. Wanada Muhammada wanu wajinike volonté. Warenge risque. Juma ma extrémiste. Hamada wanu Estel Yusuf. Wandiso wachampua. We wadeya we watomwa manani. Harumasu ala mandalinu. Ila dimu lirengwa lifikiriwa. Nema doamana wa kisiasa wa daula. Nema doamana waloneze doamana za daula. Ema katirulo nao yanu. Ka comment on peut rapprocher nos frères de Mayotte vers les îles sœurs. Il a dit mumtualie bo sirkali. Il a dit mumtualie bo madoamana daula. Karnau jua rikena banyiso rikena arudi ikawa yinu manyahuli
ya hatu sonsi rile nzuani wale mwali wale shama ureko wana ujua hula bawarengwa hamvu e haki ya haongela dimweke yao puisque ils ont le droit ngo una haki wale ngo una haki wa hunde puisque yanumanya hulia hatu na hiyo ekarkubalika imanya hulianu ya hatu sonsi Cinderella dimur demontre ye exemple yo ka karno jua hula bat karno jua hanisema nya hulianu batsino wana nyasi wa maore quelles que soient ces conditions ka ngwa enshio gela dimori wanike par ya hao iyo victoire iyo imani iyo ngai wonesawe imani ya hatu no wana nyasi wa maore raladimu rikedi ngoni mwao ritiliwa zikangabo bana Yusuf Musa ikao dès le début chez wa shamaure sharangone Faransa mais kwa ja croiser les bras ngwa wanao ngwa babu hao ya ukasiwa Komori shasiti wa Faransa abo Cinderella dimuri encourage wananyasi wana ingekwezi iya de mahadisi na kanzari ya balie banu ndugusu umlao wa mafanu armashesi wa shangazija halatu yando riwane sabanu ke halatu iyo ngeji suleveo hosoni Malukman Asmani Azali heze metode ya zi procede za tongeza efamiyinu wahu izero hoza hao hautawa wanti juu lesu ala labili dalinu rakawonesa otukufu wafanyiwa ne rais wa hemamer wa maore ne kadhi na delegation ka wadungana huja ngazija harmwa umwa de septembre harmwa maulida nabawi waonana na madhoma ya daula waonana ne balozi mfaransa ulomoroni hautsahaba parihane tartibu za ukhondana allègement ya visa baladur yaho wana wa Komori wenda u Komori rjujo hamba Faransa ili ti provoke wanadamu de millions zanadamu jumorenga majapawa wenda wefia khubarini iyo shwaba hashema shola di mwandu washi ankulie ya ukabu wanadamu wao ila dimu riboshe umhono huo riwashukurie wahenda tawarambu wakasiwa na nyao wa unao kangarigondao na una hasara haina usiku vazomao meli wanadamu wefariki watsahao baundihe mwele wanu wa aleje ye visa baladur honjia maore hao eviteze ajali kaundo zijirio mobaharini jumo wana wa Komori wafiao de milliers et de milliers haina mwezi abola di marjeri rishukurie zi habari hizo engezo nzoma dambili zandi hazari hansibanu raka hanzari balie mahadisianu abo ngarjo wonana wakati wa saa tena kamnyezi Mungu abenze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.